Khosi Umdlalo osele nikhuluma naye bakithi ke ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg bakithi eMaqonqo ngizothanda ukuthi nginamukele nje nonke ngithi ngenani phakathi kwaleli khaya lihlale phansi ninethezeke bakithi sizwe ukuthi namhlanje yini engiyiphethe noma ngiphatheleni namhlanje kodwa ke kubona bonke bakithi ke ngisho ngithi njalo ngisuke nginethemba lokuthi uma ngabe kukhona esithe saqopha bakithi khona loyo osuke ezosizakala kokuthize khona loyo ozohamba efumbethe bese yasizakala bakithi ngicela ukunikhumbuza ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni subscribe niphinde futhi ni turn on ama notifications ukuze njalo bakithi mangabe kukhona ivideo sithe sayiqopha phela nawe izokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena nabaqalayo nje kakhulukazi ukubona leli page ngiyacela nkosami ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni subscribe ni turn on ama notifications bakithi okay namhlanje ke bakithi ngeke ngathi ake ngiqhamuke sizokhuluma ngezithunywa bakithi sizokhuluma ngezithunywa sizokhuluma ngale mimoya bakithi okay namhlanje kodwa ke engizokhuluma ngako noma engifisa ukuthi kwesinye isikhathi abantu babe nokuqonda ngakho mayelana ngazo izithunywa noma uma ngabe ungumntwana wezithunywa ukuthi kwesinye isikhathi uma ngabe unezithunywa noma unesithunywa mona le mimoya akusho ukuthi wonke umuntu makuthunayo noma uzibona ngezinkomba noma zenzeka izinto ezikhombayo ngempela cha wena khona le mimoya wena okusho ukuthi wonke umuntu usephiwa amandla okulapha angazi noma uyazwa kanami ngendlela ekufuna ukuyibeka kodwa akuwona wonke umuntu ekuthiwa ngoba naku unezithunywa okusho ukuthi njengoba nakuna le mimoya kusho ukuthi wena vele usuzolapha abantu noma kusho wena vele usungumuntu osuke usuzosiza abantu indlela esiphiwe ngayo ayifani kanti futhi indlela esiphiwe ngayo ufuna sibe lokuqonda bakithi ukuthi iyahlukana kuyenzeka umuntu kuyenzeka ukuthi ube nale mimoya kodwa uthola ukuthi le mimoya yakho ayifuni izinto eziningi noma ayifuni ukuthi wena uzuwenza izinto eziningi kodwa ifuna ukuthi wena qobo lakho ube nokuqonda ngayo wazi ukuthi uzazi ukuthi wena ungumuntu onjani uzazi ukuthi wena uhamba nani angithi abona isuke ifuna ukuthi wena wazi ukuthi le mimoya ikhona futhi iyaphila kuwena izinto uthola ukuthi kwesinye isikhathi esuke izozenza kuwena isuke izoxwayisa ezintweni eziningi noma ngabe khona kuthiwa khona into ezokwenzeka kuwena kodwa uthola ukuthi wena uzoshesha uxwayisa ukuthi cha basobha ukuthi enza kanje uthola ukuthi mhlawumbe ngisho ekhaya makukhona into ezovela wena ushesha uvezelwe noma uthi noma usuvezelwe into kodwa manje uthi noma usuyikhulekela bese yavimbeka ekhaya angithi wena ekhaya akuyona into ephiwe ukuthi isizophumela ngaphandle mhlambe ukwazi ukusiza abantu unale mimoya nje kodwa kahle wena ifuna ukuthi uyazi kodwa iphile wena izosiza wena kwesinye isikhathi izinsize ngisho ekhaya egcekeni noma isiza abantu kwesikhathi kodwa abaseduze kwakho kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi bayigazi khona umuntu onezithunywa kodwa othola ukuthi uphiwe ngaleyo ndlela angazi noma kuyazwakala bakithi kodwa engifuna ukucacisa kakhulu ukuthi ngifuna ukutheni akuyena wonke umuntu onezithunywa kodwa manje othola ukuthi sekuthiwa usuzosebenza ngabantu angithi yabona okusho ukuthi wena usuzophilisa abantu yes bakhona imimoya ezithunywa efuna lo kodwa akuyona yonke imimoya ezithunywa othi mengabe unikwe yona noma uphiwe yona noma wena iphila kuwena le mimoya okuthola ukuthi isifuna izinto eziningi noma usuvezelwa izinto eziningi khona nje eveza izinto ngawe ukuthi manje bafuna wazi ukuthi wena ufuna ube umuntu ozoziphatha ngayiphi indlela uthola ukuthi izokhuluma kwesinye isikhathi bakuvezela izinto eziningi noma befuna uye emanzini kwesinye isikhathi bazokutshela ukuthi hamba uye emanzini ukufike lo muzo ukuthi ukhuleke akithi abona into esiza wena ngaleso sikhathi othola ukuthi ayiphumeli ngaphandle kwesinye isikhathi idinga ukuthi ube umuntu ozothi yona yonke into wena oyenzayo uthola ukuthi kufunakala ukuthi wena uyibike yonke into uguqe ngedolo ukhule kube imemeza inglozi yakho ukuthi ngifisa ukwenza u1 no2 no3 no4 ngicela inglozi engembethe ukuthi ngingenelele angithi abona ukuthi ifuna lokho ukuthi ube nokuqonda ngayo ayidingi ukuthi
wenza izinto eziningi kodwa efuna ukuthi wena ube nokuqonda ngayo bese kuxwayisa bese kusiza lapho nalapho ifuna uzazi ukuthi wena uhamba nobani yini lephila kuwena. Ngicabanga ukuthi kuyazwakala uma ngabe ngizobeya ngaleyo ndlela. Nokunye futhi engifisa ukuthi sibe nokuqonda ngako uma ngabe sizokhuluma ngethunya mayelana nokuphiwa kwethunya. Khona omunye ukuthola ukuthi uphiwe uthola ukuthi unezithunya kodwa yena uyathonga kuphela ngithi mhlawumbe ngendlela ukuthi unezibonakaliso ezifika uma ngabe elele kuphela. Ngithi yabona uzosikhoda nje ingilozi yakhe iyakhuluma iveza izinto eziningi kodwa manje yena imvezela uma ngabe elele kuphela. So nalowo muntu akusho ukuthi uma ngabe uthola ingilozi yakhe ivezela izinto uma ngabe wena ulele kuphela akusho ukuthi mhlawumbe khona okusuke kuronga leso sikhathi. Indlela nawe osuke uphiwe ngayo noma okudale ukuthi uphile ngayo kwesinye isikhathi angithi yabona kodwa nje kuyenzeka uthola ukuthi umuntu yena ukuba nezibonakaliso ngoba eseze walala bese bemvezela izinto uma ngabe khona imibuzo kwesinye isikhathi ake wanayo uzokwazi ukuthi ake manje ngalala ngathi sihlathi izovela izinto zizombule kavezela izinto zomndeni avezele lezinto zabantu kodwa kwenzeka melele kuphela. Okay, bese kuzoba nomunye okuthola ukuthi uzokumevezela izinto yena avezelwe ebhekile. Angithi abothola ukuthi khona uzovezela izinto yena ehleli akadingi ukuthi azalale. Angithi abona akusho ukuthi naye kusho ukuthi manje ngoba lo kwazi ukubona izinto ebhekile kusho ukuthi lo bona ngoba nakelele kusho ukuthi mhlambe into yakhe mhlambe amandla akhe mancane okusho lo bona izinto ebhekile makhulu bakithi cha akuhambi kanjalo kodwa nje engifuna ukusho ukuthi lento yezithunywa iyahlukana kufunakala into yakho uyifune uyibheke ukuthi mina lento yami ikhuluma ngayiphi indlela ithi isondela makunjani. Angithi yabona khona omunye nje ufikelwa imicabango ehleli ebhekile into yakhe ixoxe naye imtshela ukuthi u1 no2 no3 no4 no5. Angithi yabona bese kuzoba khona umuntu onezithunywa okuthola ukuthi into yakhe yes isikhathi esiningi lento yezithunywa igxile kakhulu emkhulekweni bakithi asizokuphika futhi asizokubalekela nokuthi ihamba kakhulu ngomkhuleko kodwa khona omunye umuntu ke okuthola ukuthi uphiwe ukuthandaza uphiwe ukukhuleka ukuthi akumekhuleka akhuleke ngempela bese izinto ziyenzeka. Khona umuntu onezithunywa ophiwe ukuthi akumekhuleka ekhulekela umuntu akhulekela umuntu inkinga asuke ebhenayo izinto zilunge athi noma ekhulekela noma ngabe ubani kodwa manje maqhama nje umuntu athi umuntu onenkinga ukuthi athi mekhuleka lo muntu akhuleke kodwa engamnika ngamanzi engamnika ingekho into emnikela ukhulekile nje kuphela. Angithi abona khona umuntu onaleyo nglozi enamandla ngaleyo ndlela ukuthi ethandazile nje kuphela yena bese omunye umuntu izinto zakhe ziyalunga noma bese kuyaqashuka lapho kusuke kubopheka khona ngaleso sikhathi noma ngabe semndenini noma ikuyena kodwa nako omunye umuntu kodwa nje khona ophiwe lawo mandla ukuthi cha mekhulekile nje khona izithunywa ke ezihamba ngaleyo ndlela. Okay, bese kwesinye isikhathi uthola ukuthi khona umuntu onezithunywa bakithi kodwa manje menezithunywa uthola ukuthi isithunywa sakhe kakhulukazi yes siyabasiza abantu esokuthi impela besidinga ukuthi nawo alekelele abanye abantu basizakale kodwa uthola ukuthi isithunywa sakhe sisebenza kakhulu ngeziwasho. Angithi yabona nazo lezo ziwasho lezo suke eziningi ethola ukuthi uziyalelwe yiyona ingilozi yakhe ukuthi thatha u1 no2 no3 no4 wenze kanje thatha u1 yabo uthola ukuthi nje isithunywa sakhe siyafika sinyelele iziwasho simolele iziwasho lo muntu uthola ukuthi unika abantu iziwasho izinto zabo zenzeke noma kuqashuka izinkinga suke benazo ngaleso sikhathi aphothe intambo khona nje umuntu wezithunywa othola ukuthi uthola lo muntu mhlawumbe umthandazi kodwa ngaleyo ndlela yes nawe uyathandaza kodwa bese ekhipha iziwasho akhipha izintambo abone izinto ezifana indlela naye aphiwe ngayo ngoba lokho usuke ekuyalelwa ingilozi yakhe awuvesane nje into yenze nawe ingilozi yakhe esuke kuyalela ngaleso sikhathi njenganalo osuke ekhuleka kuphela ingilozi yakhe ehamba ngaleyo ndlela. Ngithi abo bese kuzoba khona othola ukuthi yes nawe unezithunywa kodwa ukhipha iziwasho asuke eziyalelwe ingilozi yakhe aphinde futhi aphothe intambo enze zonke izinto ezifana nalezo. Bese kuzoba khona ke futhi omunye okuthola ukuthi unezithunywa kodwa esakhe uthola ukuthi sisebenza ngamanzi kuphela
amanzi akhe wafakwa lutho phakathi ayikho into engazi ukuthi iyafakwa kwesinye isikhathi khona umuntu ongumthandazo kwesinye isikhathi usola ukuthi kwantambo khona umuntu onjalo usola ukuthi unezithunywa kodwa ayikho intambo ayiphothayo asikho iswashwa asikhiphayo uthinta amanzi yena kuphela ukukhulekela amanzi bese kunikeza amanzi enjalo bese kuqashuka izinto bese kale kube umuntu yasizakala bese kuvuleka noma la kusuke kuvaleke khona asizakala umuntu enkingeni asuke kuyona ngaleso sikhathi angithi yabona so nayo lento yesithunywa nokuphiwa ngokwezithunywa kuyahlukana akufani ungenzeka ukuthi wena ingilozi yakho mayifika kwenileleni washo uthola ukuthi mhlambe komunye noma mhlambe kumina idinga ukuthi mhlambe ngithi mhlambe idinga amanzi ngezumzebelisi ukuchamela ngisebenzisa kuphela amanzi awamanzi ingilozi ayifuni ukuthi kube khona into engizoyifaka emanzini ukuze nginikeze umuntu idinga ukuthi kuba amanzi nje uwodwa angithi yabona so ezinye izinto ebengifisa ukuthi nibe nokuqonda ngakho lokho okay bese kwesinye isikhathi kube khona omunye umuntu ozothola ukuthi unezithunywa kodwa uthola ukuthi isithunywa sakhe njalo simkhombisa intaba ukhonjiswa kakhulu intaba angithi yabona noma amanzi ekhonjiswa ngoba ekugcineni izithunywa noma imimoya yonke iyadinga ukuthi kwesinye isikhathi ihlahlale ihlanjululwe kodwa njalo emthuphe sentabeni ukuzibona sentabeni angithi yabo so ngithi ngaloso sikhathi lo muntu kufunakala ukuthi engathi angagxila kulento asuke eboniswa yona ngaleso sikhathi angithi yabo ungaqhamazeli ukuthi wena ukhonjiswa intaba awusekho entabeni ususehlane usugxile kakhulu emanzi gxila kule yonto ngokuhamba ngesikhathi vele uthandaza entabeni ukhuleka kuzoba khona isikhathi abazokuvezela ngaso noma nawe uzoziswa ngaso ngoba phela indlela ingilozi ekhuluma ngayo ihlukene kodwa umyalezo ukuthi manje sekufuneka emanzini uzovela kodwa ngesikhathi besaloko beqina ngentaba enze njalo khona umuntu othola ukuthi isithunywa sakhe sigxile kakhulu entabeni kuyisithunywa sentaba kakhulu ilapho ethola khona yena amandla kakhulu uma ke wakhuphekela entabeni khona nje abantu abanjalo bakithi kwesinye isikhathi khona omunye okhonjiswa ihlane nje akhonjiswa ihlane nje kungadingi ukuthi azabona intaba kodwa nje abona ihlane ilapho enza lokho osuke uboniswa kona uqhile kona ila wena othola khona amandla nento yakho la ikwazi ukuxhumana nawe kahle la iphefumula khona wena enza lento osuke uyitshengiswa ngaleso sikhathi ugxile kuyona ubuye nasemanzini kuba vele bazodinga ukuhlanjulula kodwa lokho osuke besaqina ngako besakutshengisa khona hlala khona ungabanjula ubanjula kodwa uthola ukuthi ingilozi yakho ayikhombisi zonke lezi ndawo akithi yabo bese kuzoba khona umuntu onezithunywa nje ezigxile kakhulu emanzini nje uthola ukuthi athi mina angiphuphi intaba abangibonisa ihlane ngibona amanzi nje angithi yabona lo muntu ofuna ukugxila kakhulu kule yonke hlala emanzini khuleke emanzini enza yonke into hlambulula abantu zonke izinto ezifana nale bese kuzoba khona umuntu othola ukuthi uzitshengiswa zonke lezi ndawo uyatshengiswa amanzi uyatshengiswa ihlane uyatshengiswa intaba angithi yabo angithi ngasho ngathi ukuphiwa kwethu akufani indlela esiphiwe ngayo angeke izifane so kuyenzeka kube khona umuntu ozositshengiswa zonke lezi zinto lezi zontathu okufunakala ukuthi ngesinye isikhathi ufuna ukhuphukela entabeni ngesinye isikhathi ufunakala ahambe ehlane yokhuleka ngesinye isikhathi ufunakala aye emanzini kodwa kukona konke mina ngithi enzinto kwesinye isikhathi ngoba nakho bekutshengisa ngoba nakho ingilozi yakho ikwembulela ukuthi manje nakhe kudingayo angithi yabona kungathi kwesinye isikhathi wena umbulelo kakhulu ihlane kodwa ubhizi unyukela entabeni lokuya entabeni noma ulokhu uye emanzini kakhulu kodwa leli hlane leli abakutshengisa lona wena awuyi lona ngoba bona bayazi ukuthi indaba ingilozi yakho iyazi ukuthi yini idinga ihlane yini ithi yokhuleka ngoba kwesinye isikhathi izolokhu ikukhombisa ihlane nje kanti khona impezayo wena kwesinye isikhathi osuke uzobhekana nayo manje lokuyakhuleka kwakho wena uyovika lento esukiza kwesinye isikhathi kuwena kanti kwesinye isikhathi ngokuvela kwakho lo ehlane belokuthi bethi iyehlane ukukhuphuka kwamandla indlela wena othola ngayo amandla angazi noma iyazwakala lento engizama ukuthi nginibekele kodwa nje kubona konke nengizama ukugcizelela kwesinye isikhathi zibheke izibonakaliso noma ibheke ingilozi yakho into efunayo ungagcina usugxile entweni
othola ukuthi abakubonisi yona kakhulu ngithi yabona ngoba nakho wazi ukuthi kuthiwa okay mengabe umuntu onezithunywa ufuna ngala uye entabeni ufast uye entabeni ufuna ngala uye ehlane ufuna ngala emanzini uyokhuleka kanti wena ihlana ukazi uzovezelwe lona ngithi yabona kanti indaba bona bakudinga emanzini ngaso sonke isikhathi ngithi yabona wena enza lokhu osukuboniswa kona ikona okusuke kuzokusiza lokho bakusuke kunezizathu njengoba usukuboniswa kona so wena musu ukuthi makuthiwa shona ngala bese ushona ngala wenze ngeyakho indlela ngithi yabona so nje okunye engakusho noma engakukhuthaza kakhulu kulento yezithunywa isithunywa sidinga umuntu bakithi okhuthele yabona bongakhuthele umuntu wezithunywa ngeke ngithi mina usuku senkingeni isithunywa kudingakala ukuthi uma ngabe umuntu wezithunywa kudingakala ukuthi ukhuthale bakithi isithunywa sidinga ukuthi kube umuntu ozosebenzela siyasebenzisana inkanjalo lokuvivinywa ngingakho nevivinyo futhi zesithunywa ziyafika siyavivinyana izithunywa bakithi ubona cha hey ngalingwa ngavivinywa kunjalo bakithi sidinga umuntu uma ngabe umuntu wethu sidinga umuntu ongasheshi udikibala akufunakala ube umuntu odikibala kalula uzoba senkingeni uma ngabe unjalo sidinga futhi umuntu okhuthele lokho nje futhi kuyokusiza kakhulu ukuthi ube umuntu okhuthele ngoba vele sidinga umuntu okhuthele ngoba senzisana izinto eziningi bakutshengisa izinto eziningi uma ngabe uyivila uba ugcina ushawa ke ngokuhamba kwendlela ngenxa yokuthi mhlawumbe sekunezinto ingilozi yakhe akuvezela zona ogcina wena ungasazenzi bakithi lokho ebengivize ukukhuluma namhlanje nebengifisa ukuthi sibe nokuqonda ngakho malana ngazo bakithi izithunywa namhlanje izophinda ngephinda ibonane ngokuzayo sezizana